hewtido mi mari obosity mi wada bay hilan andi ko honno mi acciri biran e baabi an mi ata leyde porto do mi jokka faga ari do andi ka premier donc ka fuddagol sattay fo ala do haray amara kaytaaji ala gollugol mais amuñagol tun andi qur'ano inna allaha ma asabirina embo andi ka jonnon amuñi alla no wonde hema ade muñi non ha fuddi wadugol kickbox musibe be jamme kisse wono modon kala ko non kala galaduna hande hiden e leydi dun non italy do non won non hande hiden forli ka be entado non hon savignano hande non ko savignano ko dendo ko sabu di ngari meden do mi halanno min en are yiden e ali boro hino do non ali boro jaram on jarama salminama haray men salmiti mohammed yelanima folugol hande hida ari meden andi ko muyta e wadata ida way anditinde tu wombe darde ben ko honto e der afrique on jeeda ko honto leyde den iwruda min ko mi jeya ko Sénégal honto Sénégal woni kam mi Kolda haray koldannabe haray hindo ngari mon do hindo kalaldi modon ndi haray hande Aliou Bara no ari do non cippirangol do kankadi e gorejo makko goto ko benta ko muyta hida way men sifanade ko hondum taw woni muyta ko ne sport an wadata mi wala kickboxing mais ko dum woni base on quoi kickboxing woni menen mi wala juude den e koyde den fo mi wala quoi on na juude mi wona juude tun quoi mi wala kadi koyde den mi wala ko ite ginocchio dum woni hono gelenji din fo mi wala quoi woni duubi joli hida wadde o kickboxing joni duubi nay quoi duubi nay e woni duubi joli wonda Italy do Italy do duubi jeddi jeego hande e woni duubi nay wadde kickboxing do ko honno yirda dum ko honno wonda wurirde dum don jango si goddo no faalanade kickboxing ko hondum e concept da mo jonnude muñugol tan muñugol parce que min ko mi fuddoto dum do ko andi a yahay gollo ya arta haray fuddagol malangol no satti quoi parce que des fois a yahay sal haray bimbe yahay golle a retarday andi kappo patron ji maade din be muñanta goddo do a retardil beydugol lere wonani problème mabbe mais retardugol woni problème mais ade muñi non ha joni hewti niveau ka hewti don hande ka wonda do ko niveau hombo wonda woni professionnel ka hanin ko e fuddade wonda no niveau professionnel joni moni waddu quoi inchallah woni ni duubi wiida duubi nay hiday modum odo combat hande mo piranta do ko ceinture ko jawugol ko fi champion ko hondum e modum haalanta fanbe maare arbe darama be gondon da cippirande hande do wona fi ceinture quoi ko wanno wadi organisation do si wadi organisation be dara atelier ji din ka ko hombo niveau lo woni après be wada be bolindira atelier ji par peso après goto fo jettata wada sport goto fo ina kan gagnoto ko a fami donc dum won ton yawre den itete kan der ok Aliou Bara ida iwri Sénégal den andi jama on fo ko lawol no burben ko lawol leydi woni wadde hande ka hewtuda do dum do no holla jama on fo hino wawi wonde mo gomdini tun jokki golle den hino wawi wonde an kon dum woni nelal mada ngal e sukabe e yimbe me wonbe ardegabe e be anda fi o kickboxing do ko hondum marda nelal ko nelabe min de mi inata tan ko adi kon fo goddo a jogoto idée ko hondum woni avenir maada ko hondum yaltanda parce que hande se yalti danaka ama jogoda objectif andanta min ko dum do mi faala wadugol ko min ko mi iway non Sénégal mi inno simi hewti ko dum do mi wadata Allah wadi mi ari do andi ka premier donc ka fuddagol sattay fo ara do haray amara kaytaaji ala gollugol mais amuñagol tun andi qur'ano inna allaha ma asabirina embo andi ka jonnon amuñi alla no wonde hema ade muñi non ha fuddi wadugol kickboxing do alla wadi ko mi fuddi do ko hari kami maestro ambon don on no yidilan bay o yinni ko mi o yi ko mi wadi do fulla e fayda ida wakkili da he golle den min continue non ade no muñi non ha hewti don joni hande do e der duubi didi duubi tati ko honto yiwuda hoore ma ko honto fakkiduda ko honto woni objectif ma on ko honto woni lawol ma ngol no do e hitande mi neta ko do hitande mi fala do hitande mi haray moni ka top inshallah parce que hilam mari courage on quoi awa mare mani to don Ali Bara imin jibinande Kolda o ni do wo e der hitande haray woni ka top andite ngo yeso do andite ndi mbadi do haray Ali Bara men jokkete me yiya ko gollata ko meda yelanima folude golle maada de min a windani kam mi weltike la inna kadi ono fo wada be sport den hido wayla windande ka email ma ka numéro an mi ara yiden mi jokka ko wonde wona kanko no warri do ni haray men jokkete mi yiya ko gollata ko men holla kadi jama on kadi ko wadata kon kadi meda yelanima kadi
ya folu e nder inchallah non ko noon andi kono minata so wanni si goɗɗo iwi ko Afrique o inne wara leydi porto woɓɓe aray ɗo ɓe haray ɓe mari objectif Afrique mais ɓe aray ɗo tum ɓe change o a faami par ce que ɗo hande ɗo wona ɗo mayeteni par exemple o ko Allah hoddita noon mais siɗa ari ma anda ko honɗum accuɗa ka ɓaawo ara noon jokka hunde nde nanta ko ɗum jokkata woɓɓe aray ɗo change o woɓɓe aray ɗo waɗa ko faala ɓay hiɗa Europe mais mi hewti ɗo mi mari objectif mi waɗa ɓay hilen andi ko honno mi acciri biran e baabi an mi alata leyɗe porto ɗo mi jokka fagayagal ande ñande go Francis Ngano ino no kanko yo tappu yimɓe ɓen so wuura awano Aliou Baro haalni en kanko o ni jinnaɓe makko ɓe haray siɗo darde so yi o yamen ɗo ande gaari mon ndi woni suka gaari mon ndi woni mawri woni nayiri hande himo ari ɗo himo piiridanede fii ko welatama kon fii ko wawi kon haray ɗe yelanimo folde nder muɗum Aliou min jarnima min weltanike massa ko jonɗa men kon min jokkede kadi no min wiiri noon kadi dara ko wonɗa golde kon kadi meɗe yeeli kadi janggo hara ka hewte ka champion du monde hara min ara min wawa tintude maɗa albarka inchallah donc noon wonata ɗum ɗo moom en acce ha yesso quoi inchallah gañotoɗo on gañoto min ɗo ko Émilie Romagne ɗo te hilan anda ɗo min mi ala on pagaya min ka rington yawre nden toon laabata awa mo ka rington ɓitte goreyde kanko noon ala gore makko e nder muɗum hara no mi wirta noon pulangal ko fina famina hande hiɗe wondude Aliou Boiro en jokkay mo yen ko woni wadde kon musidɗo a jarama min welti ok a jarama hala yesso inchallah ok a jarama